Miamo akwaba na nyame adom yaduma condition kakra ne de yetime ekasa fese kane no na awode ye pa yen shaka sebo no ase ye shaka sebo no ase a wo pepon bosomeda na etoso aduonu efin champion ene aduonu emienu ana awrehosam ebebutu Ghana for atifi wabra na ka mumnuntum wode explosives ana dedo be se 10 tons enam na edru eye apieti eno eye kuro baako a ehye so ene board ye entam edru honom ema kire se kaya na wode saade no enam ene motorada ekohyaye ema kire se jato mu a ewi akire no kire se kuro no apieti adane amanfo so a aye nsem pipa na enfinhia mienu enie ade se wamanfo ne adehia wonom ewo apieti ewo priest ahuni valley mensire mu no womo atempenten kwa womo akobre ene abenedie mu na no ena aban no ehye se ne kuro no asiase na hu behia se ye betichiri kuro no efoforo anunti enawie wabra agemensam premto breka sebo so ye tenase no ane de to manim ese ena awie wabra na no mienu abono ana na apietifo ehwe Ghana mampani na adodankwa ekufu ado sadan so ana wosoafo a wohwe obade bobre ensase ene agudie so yewura Samuel Abuginapo wone ni deputy ministers ene Benito Owusu biu ene empanifo ahodo na apietifo ehwe ni mu se wonom ebeba na kirase eye 120 housing unit a yesie ediama eye apietifo no yetimi apa ho entoma na edan na wo mo asie no ba ye Facebook no so a ye di videos ni nyina no eba abekirawo anunti afedie ajebo eja no wanya ba bedru wo ba Facebook no so a ene videos no eguso a efa yie pa wenu eye 120 housing unit a aban no asie wie ediama wo manfo ne adehye a wonom ewo apieti se awehosam a eto wonom efinhia mienu nie no wo mo nje naja wo mo fa mpepa enisuo ene ade na dwumadie no asie no mampani akufo ado wo ho sadan so ana na bedi akire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia so ekoi empanifo ahodo yewura Samuel Abuginapo wokoi ana yewura eye Benito Owusu bi wono so ekoye na wobra empanifo etenase a womo ebobo nsam no ho na womo apa ho entoma no ana wo hempon a wono wote abanwa so se eye divisional chief ewo apieti nananom atrankonya eye nana atakodwo brandi wagira kasamo eso na wakasa na wotirem se awehosam a emfinhia mienu nie eto wo mo no wo bompa ese ebi entimi ensibiemu na wobra wo hene ekasa no ewo dwumadi nase no wo ba Facebook no so a video no eda so emu nsam kakra wo hene editu dwa elie the American say appeatifo yeah and also Yadanas. The American say appeatifo Ghana man nyina sa to iranchemia eto ye ma yan shanonso nebi antu ye biem emra ejano ede no ewo kai nim no na obi anim de na so onum na etwe ben na omko se omko video no ade na blast ye no dodo na ebinom so eprepria sa bre eguso eje ayarhwe enso ye de nyamiase enable Benito bio na daroma odi anim ye de enim se obia na ho beto no ba enkwam afi adesredi a medesre enable Benito ene vice chairman my adwuma bebre na so apiate no first phase na yebie yesra mo se akachire no eno so momodin se mo bewie amaye na asomdwe aba we ne sa ejira wa safia se omanhene anam aye akatachie ntifo esare otosunum eda munyina ase duadie kwa wiye ya eda asida be ma munyina ya de ma su bebre enti nana yenso yeda ase enunti abusuafo ani ayeti yeyi eye divisional chief a wono wo apieti nananom atrankonya eye nana atakodwo brembi a wotoso mienu ana wode sanse mu atu edwa na enu achi no ana wosoafo a wohwe ensase ene wobo ade gudie eso yewura Samuel Abuginapo wono so eji akasamu na wobra ono abo Abuginapo wono so ekasa no wo kire mu ese eye ban no ani so ade hunu se wobehwe se womanfo ne adehia wonom ewa apieti no womo so ho ebetima to wonom yewura eye Abuginapo nensem nie Excellency the Vice President, Western Regional Honorable Ministers,
Deputy Minister for Lands and Natural Resources, Deputy Minister for Education, Chairman and members of the Apieti Reconstruction Implementation Committee, person and members of the Apieti Support Fund, Chairperson of the Minerals Commission, Tant Municipal and District Chief Executive, clergymen, Nananom, distinguished guests, ladies and gentlemen. Ministry of Lands and Natural Resources is grateful to the Vice President, His Excellency Dr. Muhammadu Bawumia, for his dedication and continuous support to the ministry and for accepting to perform this consequential of commissioning this modern and green reconstructed Apieti community. Indeed, this is the unfortunate incident of 20th January 2022. The Vice President has been very instrumental in bringing relief to the people of Apieti, including leading a government delegation to this community, immediate aftermath of the incident, and making a personal donation towards the initial relief effort. Therefore, appropriate and heartwarming to have the Vice President, who has been with the people of from the very beginning, commission this edifice to restore hope to the victims of the incident. Outside, the Ministry of Lands and Natural Resources wish to reiterate our condolences to the victims. Enti abusia eni a yeti yei eye woswafo a wohwe nsase ene wo boade agudie so Minister for Lands and Natural Resources Yera Samuel Abujinapo anma dwumadie na se no okogina se bia wono so ade animonyam ekota akire emene wo mo epa ho entoma na wo ba ye Facebook no eso a eye DLFM wo ha ani ensia akire po enkono eso eda na efe school dan wom market wom ana kire se water system ewom electricity so ewom water storage nso ewo ho eda na de efe pam eno nti oba ye Facebook no so a na won so de opesa wotro efa ho no na won so watro na wodi aba ye boy ye ho modern se asemu ya ho no ye beko na ye nua ba wogira ya na mu se ya mane boni ewo eho no mo eye afia aseda na brof din edi Louisa afia madwai ye nua mi na bema afia bibia boko de Oh, nyame adom yenso ho ye ewo nkran afi adwumadie no wotimi kogina ase bi twanemfo ni kakra ma yen abawie ya ensambe na tofo mu a wobetimi de asom yen. Okay, muna be maminda wasina minsanso encha wase for the mami fete for kwetwe kaka DLFM 106.1 January 2022 ena oye make say bi expo ye apese eno no e wa so ye mantem fise huni valley abaso mpeso no expo na na ne se my for card bia na ekita ye cyanide ena expo bi ye ewo ye apese na 2023 na kwako ya rehusem pa bi mo free mu ebi mo soja pade ni adiadea prime kwako ya semo na ya rehusem ye pa ni simpanifo ede to mo se wono ma won dan ase ni wono ma wo japade bi free mu no wo mo ebe share na omo replace ni na ede ama omo ifi mienu mu eni na ene na 24 eya agen se ni ma ese ye ni na se de japade ni ajade ese no 24 ni ase aye phase 1 and phase 2 no e concern e dan makoma 150 no omo eba be commission e ama wono ma omo kan ya se de eba tumi ne omo enya baby enna no omo eba be commission omo se tumi enya baby do omo eti ato itene djumede ni nyina e se commissioner no omo commission ya ati dan no na honorable anase Ghana man penya be de tire Dr. Bawumia be temu ha se no na say so eye mineral commission board chairperson the man honorable lawyer Mr. Double Tingesin so eba be temu ha se no na eye penifo for be brenu a bud na honorable so eba be temu wo ha se no na honorable Mekuduka penifo be brenu na eba be temu ha se no be hwese djumede no ebetini akoso kama ni so be say djumede na ene ba so na bibia so atini awie nkunundimu so be say na de se no afia mo na we de mama misa ensem bi se ba aya na obroni be ka sa aya no tears of joy esan se eyawra hosam eyewo yene anenam so a adefefe yatimi aba ebra na ye hand over ama wa manfo ni adehye no survivors no wo hwe wo manimu a na ase wo makai de asie no nti esu kakra wo mu ana se na sitie wo hwe wo mu di mi na no a
Okay, my main son that was to be Miss Mena. Akwakọya reho akwakoye the most say omunya yan commodity so mo free mu cry say but we en hu hwa enye nyame na de nyame na so na woche ifedu baby na akoya reho to de bi na akwakoye su ife no mo de nije pa na esu ma mo de eje jakade na se dan a empanifo timi ekokwesi ho no media ma wo mo no mo de eje ye ife nei no me fan say for ye tears of joy me kan sa Okoye tears of joy ya omo say pie mienu ni a baby omo dana so mo na bia mu omo didie mu ni adada kwa basa sisie no omo akasa betimi ada omo den omo akasa betimi aye aduane omo pa di ni adade ntene no na Okoye tears of joy me ma me nka me bi we so be sha pie ti kro no a eso woni eso okashiko na yefe pa ekono ayefeye papa to say a dan bia e won the toilet and bath issue a dan bia e won the police answer afese mienu to say a hayefeye no kan say hayefeye pa ni no one more so ha na say adehie bia one mo kan ye nei o manya baby do mo titu no o mo achi ye ateje na say dafadi o mo aji mo so pa jene no Okoye dey just 7 minutes dem Afia medase mene matiefo ye ni aso na kwaso ade akire ma yan de besi bia nso no ye badwedwra dam ese keji madam awo bia kwadazi po ne de mu nkire mo so asom ye tiefo won kran why Matia we know mo afia no kire se emu ode pa enti ye Nhyiraba afia aseda na brofudin de woni weyin kadim eye Louisa ana wode ensam no aba na aba Facebook no so a we no aye no videos and pictures of gan wo hwe ana we wani so nya de betimi aye na Kwadwo yese toilet and bath nyina wom say na eno na make kire DJ Omalion say anka ofirimpotem ho no manko wato adi pa say because wo hwe edan ye wo yokon efe pa yes na wonu mayi akonya tum o ma ye what is state no enti o mo wan de nyame nim no kure ne wo mu so mo keka adwam de nanso we de betumi apa o manim ni suo eni pa wi ya de yontumi mankwam de nanso be ma wre tetere na air condition ebewom se de aka ne de aba ne ntumi fa esi emmo ho ma na wankasa nyame ye wadom na se wo hwe na wo betumi de bia bo ho anka nya bad se esi na no de misra o ma ma esi nko fam kakra na wo de empa cho dum na oni mane dum no kra ni sika kana me nipa someone me condition kakra na me nipa ai me condition kakra na wo fa no papa obusu apani omo na ti asa me nkomo tiatia adan sa awode wo odi papa to e kama e na shi wo ye dan na yedam ka chi won ti ba na awoto wa aranishla basa wo ye papa to na wo fa mi ayi bia mamo ye to akase ebono so awurade aye bia mayempa na Ministry of National Security for the Nkrataba Bonten Echirimu a wonom atete say videos ahodo nanam ayabe fonten tan so metre social media no so a echirimu a say openi on ne din Adeben Lord Ababiewa wakwakotwetro ede eku osra ni e wakasoa Millennium City no wonom chechima yese sa video na mabonten se ni prai odini djuma ewo eye national Ministry of National Security for so ye ena so ye de nkratada ba bonten echirimu say sa videos ni mfoni ahodo a ena na montene so a echirimu so openi no odini djuma o Ministry of National Security no enya de anokura ne kura ba kumpo e wasa sensene mu enti Ghana fo nyina te sa sensem na homo ne nyina entungu essence openi no enya honom na odini djuma ena wasa chem se sa ni panesi a meka sai okwakopie mu awa positive akase a mugusu aye hwemu e de afo na mo na otu na mbom no se de amanfo bi ekeka ena mbontere so echiremu no odini djuma e wo omai Ghana ya ho bambo ensemu no nya de anokura ne kura ba ko biara e wo mini santi sa sensem nyina Ghana fo nyina mbontotwene baabi na asomdwe entumi emrafi oko enti me ento akase bo no eso ai we de watwa ne tie asa abo akoko ye twa ne simple kra ya ento akase bo no so na yanku anim na enumre no nsi akase bo ana ye de free enkrapompode mantam obofotene ba ko atifie po ya toye eni na afo wo bia bedi ya DLFM wo ha eni ensia achiripo enkono ensam no ye de nam yemu a akwasa Africa tachi a wo kwa wade ye nam Ghana fa na ba bia eni mantam akoma ko edu nsia akase bo no enam ho na ye nam yem sa no a yakwese kono odumase TV pro eni atententen ni ebodi wrankofo dem ye bodi wrankofo adwumam eni enkofo afiefie mo ne eda mu a enya sam kotwa
na yento aso na yankuanim yato akasebo no eso a eye dean Emma University of Ghana School of Law ene ni di de edepa ye fa no obinfu mu okuni Raymond Atuguba wode atugwa atrem se ekwan ya Ghana wo man no yatra se din amesikasem monikrasi say Ghana ye kabi mame nkabe no wo se tanye papa Professor Raymond Atuguba wakasa no ana wo tirem se nansan abato akọ so ewodwe so eye by elections no enye kire se vote buying pie montre so bajisika enye sika no abaka na etuntum ya pakesi ha enye sika no gum obaje bondro na wakoto aba ade ma nipa dasani eno ana Professor tirem se sanye ma wo nyina no so wote a aya na wo suro ade ma Ghana da che free se kabi ma menka be no kane nanka eyobi a wonimu ade nanka obetimi asom oman no wode papa be som oman anya editumi ehye ne nsa nanso enda esanse sika abedi young boys any young girls in term ensamunti anya nipa no se wonim hwekura no a na se Ghana no enana koma sokura no a wo sika nti na wakotua sika se ento aba emfama no wotirem sa saade no a eya je oman Ghana bato aboso na MPP MDC nti obi antimi nka ho hwe no wotirem se daache bia no oman ye bekura ni hwehwere pa kire se enya asem kotua wotirem asese bo oman Ghana ya chansen aboyiwa any committee 55 tensen any Morovia chansen ya de akosi emrofo nanim epa $3 billion sika no so bedura na Ghana amanyofo edidi akakabensam wo be yakwakoto aba eno ana wo kirem se san nema we abakoso se ya te Ghana se wo man na ya beto aba agise wo sika ansa na wo wini elections dia wo kire se wo nsu Ghana brebre na mmom ba bia wo man no ani kire no ani anyan eno nto wo man no mpanimfo enkasa Professor Raymond Atuguba were dean at School of Law, University of Ghana, Legon, and this answer me etu edra. At the IMF now asking for $3 billion United States dollars, and we are taking this money in, as we say in Ghana, sopi, in little tranches of a couple of hundreds of millions of dollars. And we are blowing $1 billion in elections. So the issue of moneyed elections is one of the most critical governance issues in Ghana today. And let me tell you why moneyed elections is so important. When a person or a party borrows money nationally and internationally to run a campaign, they are essentially going into bed with investors. And the investors would come to collect. All of them are called investors. They will come to collect immediately you are installed president. It means, therefore, that our governance is skewed towards satisfying the dynamics of moneyed elections. And what are the dynamics of moneyed elections? The dynamics of moneyed elections require that immediately a government is installed, they have to direct all funds, all state funds, towards a number of priorities. The first priority is paying your election bill with interest. Because those who give the money are investors. They will not take the bare amount they gave you. They have to take it with heavy interest. Na enuachi ana Professor Raymond Atuguba wadi tu da ana wochirem se wo ka kire Ghana for plane plane fa ani as a prof kasame Enquiries ni mobi antimi nyohwe na asemo Professor di tu da biem ene se wo man Ghana yi se wo tie me kase boyi so na se why wadwe se o Ghana be yi a wo so boa wasi di enti a enye yie no ene se wo man bia nchechire no se be kon kare amoman na timi aye ya ejina wo man kro na mamra ne constitution so na so wo kire mu a Ghana 1992 constitution ya kwata 33 years no saa ya mra pon no eyare enu nti enya de se Ghana ya de ebetimi eye free ho wo kire mu a na constitution ne kura kan bi na Ghana se ye bre enu nti won de obanyansafo ebunube ye nkana sam. That constitution cannot meet our wants. The Ghana we want cannot be built on the current constitution. Let me give an example. Last week, the Supreme Court delivered a judgment on a case that has been pending since 2019. No, the one against the University of Ghana and the Attorney General on the status of the university statutes and other matters, on the status of the University Council chair and all that. I won't go into the details of the case, but I brought my laptop to read a quotation from the judgment of the Supreme Court. This is what the Supreme Court said, and I'm quoting. The Commission, meaning the Constitution Review Commission, had cause to deliberate on the problem. That is the problem that had been brought to the Supreme Court for decision.
In the end, we've made the following recommendation, which wins our full approbation or approval. You've done work that answers your governance questions. You've put it aside. Then you take them one by one, go to the Supreme Court, spend 5 years on each of them for the Supreme Court to come to the same conclusion that the Constitution Review Commission. Are we serious? They are agreeing to the exact recommendation the Constitution Review Commission made for Article 11.7 of our Constitution to be clarified in a particular manner so that we know the status of legislative instruments, the status of executive instruments, the status of universities. Enti abusuafo ni ayeti yei eye Professor Raymond Atuguba wo dean University of Ghana School of Law ana wo de sansem we nyina atuja wo chirim se Ghana no ye pese eye dia ene constitution na yete ho no ya de ewo mu no dai asini de mrekutu constitution afuna toto enu nti no hu ema Ghana se ye betime atu mpon wa bra yete sa emra we ehu Kwadwo yanto aso Yet was one a bo Eddie Agramo, our election watch Ghana. One a civil society organization, Nesia make say. One of the petition a comma Inspector General of Police, I tell it I can say IGP. Send my name Dr. Kingsley Nyako, on my message journey, Edema, a Johnson of a pay, on which the ma. What one a mobia and about to say a brother send the papa no IGP. O mama de norma emrano, and so the purchase tree. Now on heading say mupa. Na etiafo bakaya ana no brade etwa mwen ena adwofo kokoto aba meche by election efa ye dwompuntu akuma onya ne ba bi ko ye ne ho na no papa yi che se uko video ahodo aba bonten ne eye video eye ukopiem TV ahodo a eyi video so okrom ha ne mu sei na anyasem kuma kwata papa yi on ma just wakoyi envelope white one pa fita ne no de wakoma yi so official say ne monje na sa video ne ba bonten no akoye nsempi ena omu kyerem say IGP Omara ya timo no emle di bu man o mle o magana mu ha sei abato no nso e wo hyehye ne senti no sana wana papa na tuo no enya de eya na mompa afi nso papa yi kwada so na ufire na edwo so de okoye den honom wakwafa envelope white one say yemfa ma yisi official sei wonom so esa kire mu sei se be ya beboa na Ghana man nyina atumi enya gidie ewo amman Ghana ye na posi eye sadom emu anasa posi fo mu no eseso mmamra eyi adwuma ne send papa no enemanim ya no posi sahene IGP omamode ne wanche no no mfa no emfa mra kwan so afi nso eseso magana nyina enya gidie na afi nso ya kamam kabia memwo no ese enya mu gidie pa sabetumi aboa na matumi akwa anim dia papa yi eso mba ho mode no mhwe ne nsemu nya sade a ebedu baabi no Ghana enya do betumi ede ye ho ato eye posi ekuo no eso na wonom esa ekiremu a sa ne ma na ekoso no enya de aboa se yetu amamu na yetu aba Then the people in my family, they are so mankas and some. Now, but when you say, well, my Ghana moon, I any ancasati, Yamase. Now, you have to say, young farmer bra, the young Hunter, no. Yet to me, and from Lanos Senti, say, almost per se Ghana, and Maya Juma, and nothing so Marahodua, a butter about to a horn, and number of pedium, and my name, no. Opinion anything at the Dr. Kingsley, Nyako, no. Or Yamasa Bedjani, at the Macadason, one of my channel, now one and Fano, and Famracon, Mraquine Esso. They say, I can say, the electoral commission, Eden cut out about 1.8 remar. One of officials are hold watch as a prepared a year envelope no come out on mono. Just say, and ya then I am the bonnet, so no mono, or this cannot come out on a Monday. No from Coach one manum sperede, meets a year lunch, cake, he cannot come out on me sentinel. And yes, he can catas say, and answer Blabusika, no, the come out on them. They see, I make a say, Dr. Kingsley, Nyako, no, a crowd as soon as I bet you say. Sana mono 2 year no enya dia eya bone so na momo no sa dia manfo susu say eya bribe no de kwa koma wo no no kura ba kumpolo ma kumpu ebi enimu ni senti Ghana fo nyina mo san sensere nyina ntungu no mo ntuntwene ba bi kura sense enya bribe na mum e ska de koma mo so omonje na omfa nto aduane endi oko Kwadwo na say honorable Dr. Kingsley Nyako owoska o de mankofo ko to lunch di on mesra no metia ifiti na na nsami ni hwe nti misira ngomna mchop money wonya issue official na adua mi yisi be na sem ya se ono no ye MPP ni ana ena na ye to aba to no se na MPP fo no mo pre konwa wo de mesre no wo de ewom se menya MPP ni ana menya NDC ni aduma mi ye mekura mi si yisi fo no because adano se ani yisi fo no tema ha bubu abani wie me boa sadete temesre honorable Dr. Kingsley Nyako Mr. Wada, if it's not an answer, meje na meda,
Mini he. Oh, Sadia, Yana saying never slepe. Na, easy for no. Or maybe me who says, one more who's a camper, I didn't think a one train. No more to abandoning in area and uncle the amount. There be now something to say, one the feed easy for. I don't hear seminal. Now, at what point, and as a person of my easy for Sika, don't the man election grounds. Voters, voting center. Voting center, sure. Hey, and 2024, a baby or chrome how. They say, I'm gonna do as I said, I'm gonna do a higher bomb or the here, Juma. Oh, say, boy, or come in my easy, Jumada. My be the battery, ya feswa. Ya also your maulan. Oh, that be a bien sida. Yisi Nankasa, and Penifua, me kai da former Pialo. Japasu so. Kofi Dapasu. That I'm not enchi. Not the on and ever is about to us or no, and I shanase. Na one man kasa disika eni nuane ma yen say eno na ye yen sika yen fa aduane ndi eni nuane hodo mo de bre yen enti amanyoko na hodo na aka no so tumi de aduane bre yen say yen ndi but sika pa de obi ama obi wansi di kurada koyei oko hwe empanisi ye kafu no ho kama adam ne ye kama adampan se ya na ye bekoro na sempanifo se wo monya ho hwe a ho what we ye beautiful lines na ubenya Ghana ni a obe defend there. Oh, ade say o but asem no kwa ye ka kira wo enie 2024 elections na ye kro no ye nyina sumdwe hu dawro na ye bo na emom se de asie mpanimfo ntu hu anamo a wo de hwe se 2024 elections no NDC for so ba ko fidi EC for NPP for so ba dan ebe fidi Sabre ni bebusa say wo man na sumdwe dan e wo hefa and say kira bo so be fidi bi because on the principles of sociology Kwadwo uma obi aduane dia u control na adwen sa uma obi aduane dia u control na adwen okay enti since when ana honorable Dr. Kingsley Nyako wo hu say ekom di isifo na one necessary ofidi wo mo awabra mti ha 3 days ni Kwadwo minire my mentor aka say bono so baifo what for osofo I say we dey baby I don't know kins the message baby owo bia no sika na de koma yisi for no America crowd dey say nya ni nyina kroma ya half because envelope no me hu say modu me kra me ni hwe e modu pa me ni hwe ne Kwadwo ma menko bani mu ate ma menfa me ko mo nkan me kase ebo ebusu ya to kase ebo no so akwa ni mu a ha ye DLFM 106.9 ya to so akwa ni mu wa my Ghana enkrapupuri mantamo ba sumdwa metre Accra Metropolitan Assembly ene wono mo ahyase edi dwumaso bia ye bekọ ensotobre mu se de baya ensuo entimi eyiri na emfa embia ahodo ewo enkran ha na titiri pa no eye agbegboshi dwakesie num eho na kire se nkran ha de bibia wo pato no agbegboshi won sa betimi aka wo pa amamone atadwehwentia enwa pepre entontom enwansena bibia won sa betimi aka bi ewo ho na Accra Metropolitan Assembly atmase ehunu se eye biaye bia gatas ye wo ho no nyina no emu atimi asisi enunti na hu behia se ye bekọ ensotobre mo no gatas ni nyina no wo mo etimi atimu de ye kan se comprehensive cleanup exercise and desilting operation wo mo adehye so na dwumadie no wo mo hye ase be se na wotwe emie na wopani a wodi animu eye na se operations na nim no eye engineer Solomon Noy wono ano ye head of waste management Emma Accra Metropolitan Assembly se na be ya yengata sini nyina no ebu betimi atie na sanitation so atimi akon kane se na be ya enso betutoi enso no entimi eyiri emfa wo manfo ene wo mo a ewo enkra na asemwe eyenkomopa ma yenkwa homa so na mememi ankasa mimi apani Mr. Gilbert ni Ankra wono ano ye kasa mafo edema Accra Metropolitan Assembly me boss aba homa so yewra asomdwe kan wo mini abema Accra Metropolitan Assembly ye mame Honorable Elizabeth Nakwacho Teria Saki first female mayor da no yitia musiefu na anaju etiefu nyina ejo so yewra we de wo kasa de ma AMA na mebusa de di nkan se eye ensuo no a ebetoto ne nti anamoye sa de selten no ana se ayade ye continuous na da bia mbekọ so aye. Thank you very much for opportunity once again. My main can be say the selten exercise na ye no idea
assembly no before during any after the raining season idea no continuously we share bylaw no mo ankasa ne kra no the bylaw mandate say obia wo fie bia no gata bia eda wo fie bia enim no you have the responsibility to ensure say you desilt those very drains into idea assembly no no continuously now say na yenyina yenim no it is very very important to prevent flooding because we share issues of climate change any all that now volumes now eba no say ya nyefa periodically we share so waste management practices as residents share that nyefa bia sa inti say ya nyefa dwumedi ya ebe higher yi my main sounds on ka say o share the nature of ma abubushina road infrastructure na no say na your engineer na kano no heavy trucks na park wo ho no most of the time no a crack drain no into ema insuate me fast here and no contribute a lot to portals na into periodically no say yes anyame here and also a boa to maintain the road infrastructure into periodically. The other school of thought to say I say yen gutters no yen canals na ye wo krom ha no ni nyina na kwai to say aye opened gutters entinka say ye pese promote sanitation padia anka yen gutters no anka bia anka yen covered minimum ada me sanhye bi say no mo plans going forward no yakwa nim so man. Yes, idea and also ebeboa because all kind issues of sanitation now a combination of factors. Now if we have drains ya cover na and also beboa say no share they are garage with respect to to reconstruct drains to accommodate more of the Inshona area now. All these various drains, they are not open drains. Their drains are covered soon now. Now aside that also no sure. No. Yeah, so waste management practices need being so a contributing because majority of the drains now, especially within the areas now, did Jumano. A lot of them sales no afra ball and no air plastics no drink obianom pure water obianom rubber beer baby into all these things are mixed up in the drain together with the silt into so say your boy a home modern with respect to your waste management practices and untina and let's say okay mayor nankasa call Agbogbloshi market before Agbogbloshi market call Flaga market area moho I was Jamestown and also massive desilting exercise to go and assess the impact of the desilting now especially send a young and no toy into share Jumedia abuapa but in covering the drains no a lot of measures is being put in place to ensure that new drains are constructed together with some of the old ones. So we'll get them covered. But holistically, as residents of the city of Accra, we have a responsibility to play to ensure that we deal with the issues of sanitation to prevent some of these ball and ekogu gutters anymore. Yera ankra finally na menewo awie no wo hwe yen Ghana for no a ye wo attitude bi say sebasa yem preach verbally yem preach sanitation na Ghana ni ba bi atimika na enso say ye practice no ana eye poor kakra isa wo fa eye Accra Metropolitan Assembly ba bi a fall within your catchment no a ye wo miamia bi anka wotimi say we de esese nkinya bi ti say bi a dustbins bi na nkesi say bi advantage points
said the bear gun and ye be a one who be what the bet to many a day. But it looks as if say yenam and crying. Those dustbins, you know, yen shadow who be me new more that sad problem we know mobile than yet me as solve it. I might be a ubikita rubber plastica what won't found to from your rankra. Perfect. We share issues of proper waste management practices. Any their assembly, area to improve sanitation and then eventually make a crowd the cleanest now. Education kahon, and let me use this opportunity. Na yenda mwafe. I think so sharp infrastructure no kahon na infrastructure no be any the sad nyame to acquire to be able to deal with the issues. Now share the assembly area with residential areas. As I say, Oka area, we are looking at 3 sub-metros. We are looking at Ablekuma South, we are looking at Okakwe South, any Ashie look at the central business. Into for these very areas now, for residential areas, now assembly has given out concessions, let me put it that way, to private waste management companies or more SSR. Now, about the public areas, now markets, now yes, and no, the air, say, most of the time, the assembly, for instance, for Agbogbo, in as much as who say along the streets, this litter being within the markets, assembly, I provide the central containers in the market. Now, those central containers, some of the traders now, they would want those beans closer to the streets or making the ball and actually, but consistently, we share within that particular catchment area now. Assembly is also bringing in a lot of these abobo yafoi into say with support from C40, more air for me cooperatives or make me a benefit from concessions or more so make me a waste, because we are satisfied. So how many kuku baby, Papa, it is very, very important. Now, in as much as we don't have them all over the places now, the assembly has tried before. We check buying through Ministry of Sanitation over the years. We've tried to put in litter bins all over. Now, a lot of the strategies have not worked too much because we share most of the areas now, public areas. A lot of people carry their waste and then come and dump it in instead of the litters. And they say, assembly, they are here in recent time with respect to your zero waste campaign. We want to put up bins. Untimi and lift the biggest here and function. It will only be listed. Very soon we will have some in some specific areas, but that's not withstanding for the markets and all that. There are central containers on daily basis. Okay. Assembly here collection. Yera Gilbert ni Ankra enyumre DLFM yenia so ebrani nchirechiremu a wodi amaya bibia nso ni a yebekọ so na yene wo edi ho enkomo nyamensra wo yenso yedamase yo ebusu Yera Gilbert ni Ankra wono ana wo kasa mafu edema Ankra bumpune mantemo baasum dwa no eye Accra Metropolitan Assembly ene the Sultan ene clean up exercise a wo mo eye ewon kran no ene ne important mo na wo mo di nchirechiremu aba no nti yento akase bo no eso nti Ghana ni ya na won so adan so bampadi why mi yento asokwadwo yeto akase bo no so ane ye bo edi aguramu ewa Civil and Local Government Staff Association of Ghana wonom akasa echiremu a oman Ghana ye ba kwato aba ewo mfimpim mienu eni edu na abato we mu no ye na ho pa ye tisa abo akrodom na yema oman ni mu no amanyoku ahodom be bontoa ebe kase wo monto aba na monto aba na me no yempa amanyoku one de Ghana nyuma ni nyina na de na koma so be bo no homoden no fa amanya amanyosem no no ene yento aba emfa ma no na executive secretary Edma Krosak eye Isaac Bampo Ado wakasa na otizofre eye nsem enhyiamu ewandra da ena de tu Ghana wo kirem so eye de hu hia pa se mpenso eye duro no o my Ghana civil service ni nyina bo modern promote government businesses sabe ya betumi aboa
no man Ghana dwumadi ahodo mu die titiriw ene aba nwuma no enema etimi akoye pa ede ma omayin no kata na okire mu se edum pempenso bi a wo se amanyoku ahodo no munya Ghana banwe betena so pe na mo de o man ye de o mo pe wono man kasa manyoku ne mma na o man kasa de mo betuatua enwuma ahodo ni nyina no se nipa na adwuma na oba ba ye no se wo hunim de se oni hunim de no enya de no ehia manyoku no titiriw mpo ene ahobambo nsemu obi akeke ne yapagya no na de na kwatena so onko no nkoje oposi ni anasa osere ni osema no ntumi mu ama Ghana enwuma ahodo na ya aba enwuma no ebetimi akwa na mu ena wakasa na wasa kire mu so 2017 mpo ayade Supreme Court no di ruling ba bonten kire mu a eya civil service na hu hia se obeya ediba akwa ya manyosem na manyoku obi aba ono wakasa de ope ena obeya se enwuma ahodo ya aba de no ono wakasa etase na ya na manyoku ma no do makotuatua no eba ne se ntumi mu ama man Ghana enwuma ahodo ya sha aba se no ene ama entumi enkoyi no wakasa na wasa kire mu se eno ka hu bi ema wokọ abanwuma ahodo mu nyina ma dodo na egu esense enya de anhyehye ahodo afa anwuma no ho no ne mmra no ena no ye adwuma esense ya party anasa amanyoko bi ba na ho betena honom enti oye ne ma esa efata amanyoko no ena okase na wasa de tudwa na wachire mse hu hia pa se yekoye ne mo no yemamode se efimpim ne do ne abato abato no yemamode na abana yebeto no yehwe hu amanyoko okra yebeto abana ma no no yehwehwe ma na yehu ni se amanyoko we de yeto abana ma na onfa Ghana enwuma ema ya manyosem emra wakasa no oche ni se musi even violence, it would be most unhealthy to consider civil and local government servants who publicly proclaim their partisan leanings in the public space. Whilst their membership of a party is their right, the open manifestation of such leanings cannot argue well for individual well and demonstrate assurance of transparency and anonymity and neutrality in decision-making or execution of function. Otherwise, a public perception of political corruption in all its forms, including bias, nepotism, abuse of position, capacity, and lack of accountability will be engendered, thereby weakening the effectiveness of these government services. Visible partisanship and overt displays of lack of professional neutrality and objectivity will be a criteria of the just expectation of the people of the Republic of Ghana. In this coming election, the people of the Republic of Ghana should ensure that they vote for a government that will uphold the principles of neutrality, anonymity, and permanence in the civil service and the local government service. Eni awuti ye executive secretary Ed Macrosack ne den ade Isaac Bampo Ado yanto anwumre no siaka se bono eso na yankan Ghana for messages no ekakra mamombe Linda ana wose kase bono edem ewo Adenta housing down ana wode aba no si DL kase bo mo de papa kire se enye asam kotwa ana Georgina Ado wono so si wotie kase bono pam ana Kofi Parliament wono so wode aba ana wose in fact DLFM kasebo no de mo de pa wo ma adwuma kasebo no enya asam kotwa wo se nyame wonhyira mo nyina na enya Kofi wonso wonhyira wo ana Richard Mensa ana wo se wow adani ambulance wa hana chese kasebo no afane pa Kofi Agyeman Blackman ana wo so wotie kasebo no edi free Epic Farm won kra haya yada se na akua mo abo atenso amanyosem no ana odenam enya hwe yes wa trouble for the aba yada se na yento akase aba no so na yenkọ yanim yeto so akọ yanim a afi apem ahanwatwe aduoso anan 1874 ana ọkọ kase ebeda asante ene abrofo no entamo a na yekane se Granty War of 1874 na wabra ekọ no ekweso no esanse se bimpanese se wotimi fotimi wo a wo kawa efiri wabetinti sabre no asante agudie abrofo yi atabiri ya wo mudi kopie mu wo British montene eso ana chese na ayen pipa na enfinsha makomako wo ha ene aduonum 150 years enie afei ana British abrofo na hunu se da bi wontimi mfa obi ade emfa ne fara santi wono mo aboaboa no ede gu potomanto mu a wo mo sade de nyina afu wiemhyɛn edi abra asanteman ese krobia wurofra asante kotokohene wotumfo se tutu abebi odiai wankasa wodia na emom na ade baako ene se ye de bema wo emfinhia miensa sadaachi bia no hwesu yi a na ye sade emfinhia miensa aka ho enu ntibeno kasa nyema hodo a abrofo no beje ye edi free asante ensam no ebi aye kire se ceremonial cap anase nananom echeyi a ye de sika kokko ana adecorating ho afefefei wode kwa asante kasa mo efene se denchembo
eka ho bi ana akofuna a ebo ho miensa eno so efa ni mpompo nsuo eno so eka ho sada nso ana kire se eniema hodo bi a na asante ebetimi ede ahye wo mo ho animonyam ebi aye asomdwe abu a na ne nyina mo na yete wo mamusa asante no na wo mo ede kekere wo mo ho kire se eniema hodo pinu na borofo no ba ye a wo tabiriye ede koye ebi aye sika kokoko bere ana gete ne nyina so aborofo no efa ye ede koye sa abra na asante hene wo se bonso no wati abanwa so no eyade se wo present eniema bi so ede masabre wo broni a na wodi wo mo animu eye Thomas Edward eye Bodich eye 1817 wabra na asomdwie no wo mo do wo nsa ehyasie eye 1817 eye trade treaty ana wode wo nsa ehyasie mena wo kasa sai gapade no a wo mo ebefa ye ede ko ye mfinsha makomako wo ha ani aduonum akire no afei ana wo mo de aba eno nti sabre se wodu asantemamu a asantifikasiem a kire se menhia himfiasem ana mekan krobia awurefiri asante kotoko hini wotumfo se tutu abebieu a wotoso emienu wode sane ma na nyina kogu eye menhia museum a wato nsa afre edom ne mpempem se wo momra na wo mo emra behwe bi na wo ba ye Facebook no so a ensem a yede ho enkomo no videos and pictures na egu so a wo so betimi ahwe bie na asante abakosem yankwa homa so na ye ne wopani ba ko a ene eba asante abakosem a wotiase papa ne din ade owura George Owusu yebo ne mrane e wo radio so se abedom Ghana wo ye me wofa asumdwen kan wo kan so me dis ye wofa asante man boko de kedi ampo da wo ma asante fiase na opun so say tu autosum yenu ada wo man ti oni me frɛ no titire ne man be ye ne man wona titire na asante man ene wasan ba wo be ye ne man da wo man ti asante eda so fiase asante mujo na afi eyewu afi nyina no yesi wo so asante hene modi mo a wobo ifiri bi oba titire ne man ne na wo ye ne man no enfie de lulu mu a okosa ba ye ente fe na bebi no ye di si ho ada twedi ampo ase na fe dia ka ne pa akoso na fe ye dia so no so ni munyam se ni ye ye bona baso adwuma pa ejani wura kwan adwuma pa bi ni wura ho dance ye adwuma pa nso ebonu wura ho dawuro yo wo fa ya da se bi mpene se aboa kwakuo wo ka sa doctor wonfa ne nsie na emom wankasa wonfa ne kura agudie ya aborofo no befa de ko ya me ne wo kasa yi emfinhia wo ha duonum achi wo modi abai na me mu sa o be ya asanteman dia kura anasa besra ye nebre bi so asako be ofiri bae yo me da asme dis ye bi wo mu ni se efemu ade efe no sade no esa ayeko mu ade bi enka akosa na tini di obi so na fa na japade ana de obefa bia no be ya wo dia kura na se re toto se Ghana to Asia eja na nanu ka na ko goko de mitu di bi e bia ye fra no sagranti no saa eko a ye ko ha se free amoafo a ebe wie kumase a de ne bi ani mo fe no se Ghana to Asia enti ama ye fra ko no sagranti wo a enfie wo ha e de onum ni e na saa ko no ba so no eno de ama ye ko de enti anya ko asante ka saa ama ye ko no se wo ba so ne e be ko ye se wo ne wo nko ena mutiri mu pono obuka ye boni nti yesi gyan nene okonye ni yesi asem bi a wo de ba ye nka ya na kwesiko ko wo timu pobone wo beto hye ye so eti we de ayese akronobo a enam ekon so nanso ye ne na anko sa me kwa himpani na kakari anu wo ho no wo ti ba bi a wasoma dom se ye nko ne nka kwesiko ko se aye bi agyan nka se aye bi eto so na ye ne mo komprenu ni nyina ye twifam so yensam pese Ocran ba beto ntem enti saade a nkagyan ni se kwesiko kwa mpene a Ghana to Asia ebetwi fa so sa niema elepade de koye we na akoya de bi eda ho se opun so tun fo se tu to so mienu oba na o se sa me ya me ba ye de me ba no homa siam puntu ma ama no kon esa ya de tuo ko de mo me de pen ene kasa ebetu na mo bi ese bitu enti o hehu ni se boni fa bi akokora sa niema no a o be fa ko sa abre ne de na enye ade ya fe no se ekomu sade ito na bo fidi bi hu koma na de ko wie ne se ene niema ne be bre mu mfie miensa na chi no mutimi hwe so yie kura
You know, some lady in Femi and some hop, now you influence here. A train, Commodore, and you begin a train. Now, there's a side of car, that's how into best in yellow, and come over quiet, open so fair something here, and then Coscoco, a British Museum, and a British Albino, and ladies and Kitahono, and to play there, and tell her crowd, influence here, a bit in Waha, now train. Ofunsonim bi mu no enim se nkomo pa bi nya man fa bi fresh e dia ba wo fanti mi musa se si ano a asanteman eniema we beka se ka ho bi na asante abakosam edi mu se si ano a opemso atuogu montre so se edom mehwe no menimu ada ade a wo behwe na wo yi kakra de ato ho anase we wo behwe ni firi na ko ba bi we de ayese museum ehun gadie no ye de kohwe we akosoko ho no wo ho no na bi before for kafiri ha asantemane bi mani nyina for kafiri afuru wi mshan firi ha ekotue sika wo de baye sika mu a empempman koma enna abedi ha yi wo ba aye kete ani obi na abetia na ade wani akohwe so ko hwese bi museum no na se tu otoso mienu ofunso wo siesie na nsia Paris museum no a papa eswani ense okate edan no ani mumpo na ho do wo no sabe se wa nya bibi akora hwe na be dan na mu a wo ni so ade enti esi nyina ya mra mehwe wo be ha kete ani wakakra na botaye enti abba no yen Ghana man ya bibi man no ye be kwa akọhwe na abrofo no nso a titiu ya papa na ma me no mu a ye be fa wo mo koye fa wo nkoa na mu be mo koye no a wo hu sa mpa ye japade ye ko ho na sa ba be ma asa ka wo mo bo mu nti wo mo bo mu nti a na wo be ha ma danse na ye tuo no se si en free baby ye wo no e ho de yankosie ye ko bia ye ho ye fifini ye nyina so ba ye baba ye kurum aba ye nti wo ha de e be ma wo man ni sika nya asante man ko a be ma Ghana nyina sika pese ne wo free abrochire ba be hwese anwasem wa si no be hebien o sinkra no to nsuo no kura wo jaka pre ho e no be sikuma senso a se be to nsuo no obeda hotel baabi wo jaka pre ho ansa na obewura ho na obewura museum ho ne de de da so no e yekete ani wabi wafa enkwama no ede panke nya yanke no bedi akwachire nanso abu akoko wase wodo nsane nam na somo no na nani so ana wo gro no nti wafa miemfensi a wo dia me so me da se paase motimi afre na we na tire no nkomo dia fa ho bia no so da ye bedi na di nhira aba wafa me da se ye chia santeman so asantema jo so asante de se mo ni adwuma mo adwuma mo nka dwam ya da se ebusia me wafa George Owusu ye fa no abedom Ghana eba asante abamra sanka wa kutipompo nyanka do ne sakro enti emuntiremu kakra ana wode aba no na oba ye Facebook no so a efe pa ya na won so watima aba no aba behwe bi me wafa ase apakan ya ba ene de agrai mientim fam ni afa pakan ento aso ye wi a ye baba hanye de nkomo aka DL News. Abusia yabesa mo bibiala jo amo bibiala kwaba ediba deal 106.9 FM kasafidie so ena ya wada nwumre no nsia kasebo so mre wi edusa gudie mu nsama abusia wo so no yede bedown na wo ne yakọ ene ne ba ewo agudie mu nsampi na egu yam pronso a abusia yede ba Ghana nsama and of course nkrofon kroso de latest any exclusives no yaboabo no a abusia yede ba me amede nsam na bro no edi ameje so no ya yesu ano de share apakan GH the Blessed King abusia ntantam so mention someone say emfan fifie emfama de mention say emfan fi Asamoah Baby Jet Jan akache oya former captain edema the senior national team the Black Stars of Ghana na Asamoah Jan akasa edi afa brand friend Isaac Fatao na osia brand mra yakobo AFCON 2023 Ivory Coast a decide so nko betna esina kan area maboboku a your friend Leicester City sans so pe more playing time no a good decision they hwa brand no ne money ma wabo na wetima bo Leicester City fi championship room abepie mu England Premier League no dia decision na brand ni take here no a right decision abo no see a good player I always see it Fatah Ishawako I think even when he was playing
in the local league. There was one question one journalist asked me, who is the player I've seen in the local league so far? I remember I said, when he was playing at Dreams FC? Yes, I said, I mentioned his name, that he's somebody who can be very, very good. Although he didn't start so well for the senior national team. As someone Baby Jet Jan, former captain, the senior national soccer team Black Stars of Ghana, and what can one some from no young fire in Chemo, our University of Ghana Sports Stadium, Eka facilities are Eddie hosting All African Games Accra 2023 no. Na All African Games no. Teams are would be our Ghana show interest. Say University of Ghana Sports Stadium no. On person we use as some home venue. Edinburgh Ghana Premier League no. Na Kasama 4 penny. Edinburgh Ghana Football Association no. Your friend Henry Asante Chumwakasa or see officially no. Two teams and Ababeka GFA no. Some person we use Legon Sports Stadium no. I Dream City and Legon Cities. Na or say Ebeba so anemba so no. Afena GFA na yana adwen say True Sports Ministry no. Omone University of Ghana pen for kwakodim komo ahwe sombeji atum na two teams no etumi esi aka wa o se san komodidie no wan hwe nye this season ebe next season teams no so far they have been to see supi Dreams and Legon Cities omo no omo expressing interest say omo nyasa opportunity no anka ombe switch alcohol but them say kakra wo already no season no I in the area into no I was saying University of Ghana penning for a sinkonya. Harry Asante Chum Kasama 4 penny Harima Ghana Football Association and Waten and Kano Yanko Piemo our former player Harima the Black Stars of Ghana your friend Lee Adi Nakachi and Yedi and Ichemu na Lee Adi Akasa or see they say we a local player na Yankupo who mobo no yawadum na unya kwenya Euremo our the senior national soccer team the Black Stars of Ghana Kachia Okwa esa o cycle na motivate won say Kwana wokono onkobobo na ema onkwa ukojina local players na nemo se wo na oboni ya ebeti local players nanim afensu se wokona kosi aka Blasters na kache a ese wo se ujina wabusuafo nyina anemu ese usaike ho na wa no kasa se kwa mekoi ko jina Ghana for nyina na local guys for nyina anemu because I'm the only local guy ewo ho dise me kona mankoboni ya that means ye local league no ye nyade Lee Adi Etwanin Samso Erodi Tuja, say former captain Edema the Blasters of Ghana, I.S. Steven Tornado Apiano, or Salutuni Epa, Esani say Eneno, Emra Obey captain Edema Blasters no, not ne more as a captain no, na Ewosuyepa, or show a lot of quality into Lee Adi there, or boss Steven Apiabaso. Okay, na ya hwesi ebenya ene na ma na ne kwakwa mu no na Lee Adi ekasa erefa Ghana Premier League no na osi Ghana Premier League ne de bono mbode na won players na si akan Ghana Premier League no o makatu asem ne ade enye enti ebe ya has ne kotoko any other teams na Ghana Premier League no o mo page the standard of players no o mo living Ghana League no so dia do wo wa me problem ni say yeah, guys, no, how are we? This is our Barcelona and this is our Real Madrid. We bought Zambian League at the year. Zambian League player $5,000, $10,000, $20,000. Now, young Ghana, I see football nation. You need Zambian team to buy your possession. You tell a place. Samuel to call Cameroon. What's set to rules at all? Liadi, former player, Edema the Black Stars of Ghana, and Waten Kano, Kwame Opariado Kasama 4 penny, Edema Accra Heart of Folk Bobo Kono, na Kwame Opariado Akasa, or say Ghana Premier League ya bueno, no cre second round no, and Yama Enquiries Farmer Tima, your friend Heart of Folk, or say GDSA players no, able to me improve upon performance no, essence the kind of quality a House of Folk a woman no, and then one in the Omodane Dino, and Machikra. Fortunate that the second round has not gone pretty well for us. But then if you sit back and you look at where we're coming from the preseason and then the first round, what we went through, you'll say that the second round has been a bit better than the first round. But in all of that, we still believe so much that we still have to improve.
Kwame Okpariado Kasamafo Penny Edema Krahato folk and a Watin and Kano and some of their doors no mono Emrene Conti Fancy Nyamiad Mochnano Niake Chibiane Abetwaso Ediamao. Nkrofon cross with Tony ade nsomnese no opiam a Bobo Kwefren Paris Saint-Germain akachi andra and omone Bobo Kwefren Borussia Dortmund at the UEFA Champions League no semi-final first leg na de kobo ani our Germany na France center back Kwefren Lucas Hernandez no abrantie ne eco player report ayaba na nwumere echema wenya ACL anterior cruciate ligament na for 6 to 8 months na de abrantie ekwakotena chi ontumi nsi akan and from Paris Saint-Germain. Eros no likely say on to me Ensiakan and from my friend France. Ayara was some yademao. Matches be a cost Europe, Tony Adiesino, Uram our English Premier League ma. Meno Cassia Canasima Edia Sansia, Chelsea Ashabakon, Tottenham Hotspurs N20. UEFA Europa League semi-final first leg no Olympic Marseille any Atlanta Airball. Yesia Canisimansia Obian Shebi, Samson Yabo Simano Anai, AS Roma Nshebi, Samson Abaya 04 Leverkusen Nshebi, UEFA Conference League semi-final first leg no Yabo Simano Ensia, Aston Villa Nshebi, Samson Olympiacos Omufi Greece Nshebi, and I Samson Yabo Sima Ensia, Florentina Atanafi Ashabakwa. Crab brooch to me anti nyame admochna resort no sene be piem no yet na se yede wonsam ede eba beda abusia ma menyina we so na agudie mu nsama yede bande anwumre no yem fansi mi amede nsam ne brodi amege so no eya yesu ano de share Apakan Jage the blessed king over to you Okogyeabour mera se Apakan me pacho ma memra won chan na yamwa ne tew ohwe na de bre no kona nso yema mo mre mu kakra bi be afrefo num na yemfa ensi ebusuan kwamo ayede ema wo ewo sofa na yenso sofa no so ene se kwada so MP Dr. Kingsley Nyako echirim se sika na wode koma electoral commission fo no wabra na wo mo to aba wadweso no ye chop money we enya bribe bia me pacha woje sa asem we esen ye koyanim 2024 chop money on enti 0534 050199 0593 40 6565. Good evening. Good evening, the President of the Republic of Boko. That's right. Me wafa say dollar boy. Ofa. Yey. Okoshe. Me kwa sahi me tu kwa free Ghana kwa ekwo share sahi kakra. DLFM 106.9. Hey, jao. Mami ntie we. Bidem ba san ba be jao. Mo wafa aseme da ase. Madre. Pato ye jawa for Okogyeabour Ocran. Dexon bada kon kwaku jeje e ma ne nyina boys prefect. Mami ntie we. Okun abada nyame nhyira o okun woni bibi Ghana ha no wen ye mu bi me mofra ba ye mofra pa se tie Okogyeabour no mti wona che bibi okun top money ye mi se wo yi top money ye mu bi eyi esembre mu bi ye beta na moa ye se odi wa bua na wo so okoma bribe ni se enti wa bua na wo sa kwa na so ba top money di nga obe yi scan na wa hwe no wa yi ba ku bi ato na we di odi asembre pu na se wo nti wo wutiri mu wo bopo so okwa akoye sa de nti eye bribe Meda say good evening. Good evening Wafa. Me wafa se be ni Wafa se set takumono. Me patoma minti me wafa se. Me Wafa. One ka just say come do when. Bribe na kwa koma wa say e chop money. Abonzi na ma chop money. Wafa ya za. Ya za ya za. I see. Me kura 3 days ni mi bi, mi see o mra m kakra. Na you see that band there so je. Me da say good evening. Good evening. Me wafa se be ni Ofa se sadua okasofu agona saba. Aguna nsaba fo se bibia hye yie. Okra sawo. Me pacho ma mentie we na fa me pon. Ofa. Me wafa se. Me pese be busa se. Ayem bia wo mo se ko mo de won. Ana ne ma na okoma won sika. Top money say wo de ye den. Okoma won bribe won ka no kure. No nja chop money say den. Obi aka je nza ko me de no. I am penny for one day. I am no. Na moa.
Amwakura over. Medas. Now what the Brian I say. One my young Ayaka and what you cry. You was this one word in woman. Everyone so there's what did become a chop money. Medas Yatia Agran Sabafo. Ebusia yen to be far for no ebiem. Yemfa Sofano NC ha DJ Omarion. Eddie Echo Facebook no eso. Na yes also so a hitman aba what the awoswo ebetwa mo so akenkan fo mienu. Edia mejeso eye Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Yada mo nyina se anwumwe yi ama mo nyina mo elitie na hitman abai wo tenam abọ mo nwomu akopem se nonko no ebebonti e condition no e wo soro a ya amama ne nkofom kakra e mayen Someone me condition kakra na me nipa ai me condition kakra na wo fa no papa